fahitalavitra. Ny radio serasera Facebook io no tena azahoana vaovao tena malaky Gazety Antsoratsy. Radio, Télé. radio, radio Télévision. Radio. Manao koe la amin'ny Facebook zao manao Facebook radio Radio. Télé. Facebook zao tena maresaka be Facebook. Facebook na ho internet. Télé. amin'ny Facebook. Radio dia azoko vaovao amin'ny Facebook. Amin'ny radio nationale. Vaovao ara-pahasalamana. Ara-politika zao tena manadina. Ny fahasalamana, vaovao ara-pahasalamana zao no tiako mahaliana ahy indrindra. Vaovao mahakasiky tsangara-piarahamonina io tena mahaliana ahy. Fahasalamana. Mikasiky ty fampianarana zany ty tena Fanabeazana. Vaovao raharaham-pirenena mikasiky le politika, etsan-drany le kolikoly sy ny reny tsy fanarahan-dalàna maro isan-karazany izay mianjedy amin'ny resaka tsy fanjam-pahalemana reny. vao mikasika ny politika, resaka politika tena mahaliana sy resaka sport. Vaovao politika, dia vaovao mitoetra zavatsara hazay miseho zany. kasika ny fianarana ny mahaliana ahy. 9/10. Neton'izay soa arety. 7/10 satria mba mahazo vaovao zahay amin'ny télé, radio zay misy. Mahazo vaovao zahay amin'ny internet. Toko 9/10 zao tomeko ireo satria mbola tsy ampy zany le fitaovana ampiasaina amin'ny mikasika ny fahasalamana. 5/10 satria efa misy avao zany fivoarana. Fa misy karazana vaovao tsy tokony haboaka laha tsy marapotsy soa. Kanefa ndraikindraiky zany le mpanao gazety entany pole mampiboaka avao. 5/10 satria tsy mahafa-po matetika fa afena ny tena votoaty le vaovao tokony heny vahoaka zany tsongadina zany hoe ampahany fotsiny ampahafatary le vahoaka fa ny tena votoatiny tsy tena ambara. Eo ny 5/10 ngamba satria hitako mbola misy tsy ampy zany le fampalalam-baovao eto amintsika. Eo amin'ny 10 angamba satria tsy dia marisika kokoa zany le resaka Facebook io satria misy zany le manana telefony ihany no afaka manao an'iny zay zany mahatonga Tsy mitovy satria aty ambanivohitra zao na etoy tsy mahare zahay lafa tsy télé, radio mandeha zay vao maheno vaovao. Fa ty andrenivohitra any zao le tena maharaky so satria maro ty télé mandeha ao, maro ty radio mandeha ao fa ty aminay etoy lefa TVM zay, RNM zay le radio roa koa akoatr'izay zay avao. Tsy mahazo satria zao eto nahoto ito zao lefa gaz radio lefa TVM avao zao na ho télé ty azahoan-tegna vaovao. Fa tandrenivohitra agny zao maro isan-karaza ny ao ty gazety, Facebook volagniny zao, o télé zao, télé agny zao isan-karaza. Tsy mitovy ka, tsy mitovy satria tsy mampitovy azy amin'ny alalan'ireny fahitalavitra isam-paritra reny zany. Reny matetiky zany ahitana le vaovao tsara noho ny vaovao nasionaly. Tsy mitovy manahaky azonareo manaka ambanivohitra any reo. Olo any reny tsy misy radio, tsy misy radio ary tsy noho fahafatany radio zany tsy afaky mivily aby olo. Tsy mitovy. Laha amiko aloha tsy mitovy satria tsy mampitovy azy zany. Misy olo moa samby mana le vaovao zany maro zany. Tsy mitovy. Raha ohatra tsika misy maheno raiky hoe misy vaovao ohatry misy alatsao zany anatsimo dia vola any hoe misy fanetera vary any. Zay tsy mampitovy azy.